razvoj sredina u kojima Srbi žive, obnova pretpostavki za kulturnu autonomiju, dakle za obrazovanje, za kulturne aktivnosti. U velikoj mjeri smo u proteklih 8-9 godina napravili iskorake u tom smjeru. Međutim, odlukom da se ekstremno desna stranka Domovinski pokret uključi u vladu, koji su uslovljavali da Srbi ne mogu sudjelovati u toj vladi i koji su pokrenuli čitav niz zakonskih i nezakonskih inicijativa. Ovo govori saborski zastupnik iz redova SDSS. Poziva se na to da je on učestvovao u stvaranju Republike Hrvatske u Domovinskom ratu. Da ne bi bio licemjer, moj brat Siniša Mišić bio je pripadnik okupatorske vojske. Nikada to nisam zanijekao ni zatajio i oprostio mu nikada nisam. Vojislav Pupovac, pripadnik vojske Srpske krajine, mobiliziran i evidentiran kao pripadnik jedinice 9305-51, sudjeluje u ratnim aktivnostima na okupiranom području oko Benkovca. Ostao je tamo do pada Krajine 95. godine. Zadužio je pušku koja je evidentna u registru krajiških boraca, puška broj 421035. Mladen Pupovac bio je vodnik prve klase jedinice 9035/94, te od ožujka 93. godine nije više bio samo pripadnik vojske, nego je bio Alfa centar kod Bruške u zaleđu Benkovca pod zapovjednikom zloglasnog kapetana Dragana. Sve ovo govorim zbog niza napada SDSS-a i gospodina Pupovca koji se stalno poziva na srpski narod, odnosno pripadnike Srba koji žive u Republici Hrvatskoj i branili, većina od njih 95% prihvatili i branili Republiku Hrvatsku, i on sada nama dijeli lekcije, naziva nas ustašama, naziva nas kojekakvim. Sve ono, gospodine Pupovac, što je u Hrvatskoj rađeno, sve kuće u obnovi, pa sada od najnovijih Petrinje, Gline i Siska radila je hrvatska vlada, izgradili su hrvatski građani, a novac koji ste vi do sada, ali više nećete dobijati, pitanje za što i gdje ste ga vi utrošili. Toliko vam smeta Thompsonove pjesme, a ne smeta vam 2023. godine gdje ste vi preko svojih srpskih Novosti pozivali na manifestaciju selo Tromeđe koja se odvija u Strmici pored Knina. Rodni Kninu, stari srpski grade, što u tebi sada ustaše rade? Pa ako građane Knina 23. godine nazivate ustašama, njima je jedino preostalo da vam odgovore da su za dom spremni. Ali bitno je da ste vi iskomentirali u svim mogućim medijima i Thompsona i Čavoglave i za dom spremni. Pa vam ja s ovog mjesta poručujem. A nedavno je to, odnosno jučer čini mi se, progovorio i gospodin zastupnik Nino Raspudić. Okanite se vi Srba u Hrvatskoj, jedina prijetnja Srbima u Hrvatskoj ste vi, a Srbi u Hrvatskoj su sigurniji nego u Beogradu, čemu imamo priliku svjedočiti ovih dana. Pa ako vam je baš toliko stalo do Srba, i sami ste izjavili da je vaš glavni grad Beograd, da je vaša matična država Srbija, ne vidim u čemu je problem, sad imate priliku pomagati Srbima u Srbiji i Beogradu.